Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinang alam juga New Trap Integrated Territorial Organization Shillong City hak arf New Trap Naiwi yang arja absan kilalai banyak kedua yu Chief Executive Officer jong ke Shillong Municipal Board menpanjing pensyai halor ke jing syabe kinong desa bat kinong di kutia mutia ki basyukit hakamet mat kamai jakpo hak handailat hau kerwa balapha sigilat pathai kubor Presiden kaseng uba ban pentengan lang CML uloong baka sengkan selai kendu ban panjing pensyai ru nagi tanat trikam baper halor kini ke jing syabe jong kinong di ki bam penwet ya kaya kayang jok ki paiba hak handailat hak juk opor uloong ru balada ke municipal ke wet kinong desa kadai ban khang ru wat ik pajba ke bayat lenti ling ba ka surok hakan dailat Ini mas ke cing ke bajor bah mar terwasok ini municipal iban ban berengan ini yang lada bi terwasok ni ham ban kene ye ketiar capi ngale menen lasak kene ketiar cunga kadap menen usah dapur de kapor khat arstang lasak kene ye ketiar ngasayo hado real sitang hado real baca men layu syu yu tu sopon ni haban beran de kabang ni haban beran ni mak kecing kenya kecing emcing namar ni belah kene ke belah cungi kam dai ke bahai ke belah cungi ke belah ke bayo sispa aspa sisni ni pendam ya ke yang kesam ni pendam iki tu dikti na kene kecing tu aso ngandung kwa kenya kecing nyerap papinya kersyam nam bangen yo bande bangen yo ban terwangan dai bangen penwet yesu ni syuyan ni syu dadan pinapan so ni syuai ladang ladap ai ke pisang ni lalan tang ladap ai so bat ai pisang ni lalan ni terwabiang ya kami kasan itu ba kalau ban dengan ID kesyan abangi dan kami ke jinyaram ba ni jinjing jaga gini nang besok nang bekwai nang di Isha ba kami keserta juni kembali dan sebab pelat abagi ki kampung yang noru kiat ya kan di la jang kesetua ikini so ikini jimbam kami kami hak aba kiat na kajong galinti kajong cak kajong kabor ila banyak sunur kaca bekipoi kinde kin man kha di khamsang de ham tu di an bakila ang makiwa syang shu di khamsang isuan tisu terwai disa bakmangar bagi jan sini semuda dan ngakwa te kasya kangan de am di mung samane lembam kendi ngam ini kinong disa ini kinong disa kiwan ini nong di basna tolong banyan ya ya bam ye ila man tersansya hindi kini didukan di badan hanya kila man tersansya yang ini gantan ke ngakwa atin bagi kasangkar di kandan kita mesin solang bagi syak kini akan dilatin dia hindi de bagi yang bagi syang haju apabila akan ni sutua ni kia ya bagi ang yang lagi jom dikicak ya kini kasangkar pada kamu ban otsi dikicak jom ki bagi yang dikin le kamu dah kim sutua datu punya kem dari drugs ru kimnot nama kimne ki brio ki bandi drugs ki bandi kiat ki bandi kenja ya bagi kamai ka hak kumne te pindekin man pindek dari tempat yang marok di desa desa dari syam di jar pun sini dan yang awan kedua chief executive officer jong municipal board dan yang ada background itu pan solution kamram ini pan solution nah kini kira ke desa nama pendapat yang sam mah kebeningkong lu kada pendapat yang sam mentali di benar sio by school ke jinglet kebubuan ini smart ban support benar perbangan akaran bagi chief executive officer wong ba ndai dan kalian jadi dan bentalang bagi di panan bro ini selek kendo ini pan cincai kalau jong ke ba kawet ayu ba ndai isong silakan ndai bagi pendek kedukan ngono jeung kan dia dino bakwa disa bakwa kitso ula ban banyan kata ka song pinong kia ma ngai banong ba jingwet ya kita kamnan jingwet yai de lada dai kunta ba wet ya kata ka disa deso ka lentiat bre rohap perking na kan wet ki wei putli wei kria kan wet ki government kre jongki betian kemdeng government masyarakat government kre jongki bisa ka sarkar kre ban perkat tinggi ki kuar ki jar jam te ki hapan pendiang yang sam ya ban penak
perkat lang kanyang kaging kiri.